الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجمعين اللكم وأري اللتيغا نألا كوفا نصلي النبي كما صلى الله عليه وسلم دارو للنياني كندو وغدي فيديو ندبري كاتي سلامي نيغو من دا يغرم nanti on simme nema ni be alla gedi khalifoy nema suga sere sumaga an qallefe alla de khalifanga sini filiane do nema ke batenga imma alla nan jarabi nema kena bonon anna yille miskina hu walima anna karanna nema ke togo ku filiane anna nyemena nema togo inanya kheye walma nema kena bogan kitemure an kananya miskina nga ku filiane do nema mbate ka hakilanten ni sereya serebe ga nema keragana anga korosini naro kille banga nyananda bugno ku yawmal qiyamah alla jomme ode akhin ko gada otile mine ken qawana opere nkey me lenkin de gotoro kede aywa analyse ni kundi su fay arajoni ko scanner ni ku semba ke afakane ko aga jinya no gonga ma alhamdulillah ogre gango ndeberi o mani bogo fa bani bogu be sudi se ko ndeberi bannangeni serebe akide deberi ise kon kempa selemane ga serebe maga are deberi khari afriki no gonga jamanu beniga Mali Mauritanie Senegal ni Gambia sudi takke fey oranzi monen kara ibe sengeni ko mo fillade deberi ibe gene wujunu filli fu beniga falle jaman pallu asu am pamperini nikitunkini domey kudo ona kele minerega ona ke yonki protéger Allahu akbar daru lelle nyani ogre enfon deberi nanta hajunge opération yinkol la nyani urimu mankore khenkene mais alhamdulillah oga no qube sasa Mali 16h ndimma lemine mbogu bloc nogonga opération sire dangi alla ko mo gede yinkol la kenuni igede kuralle kudo na yankandi ti gore dogo toro nyimmeti anya khenyeni jinga bakaro orobine nganyana mogobe ay khenkene ku wagatini na koy gananti alhamdulillah qado simmandido annabi sunnanga alayhi salam ade koynan togana kofme ola keme gebe jarana baka oromunga sere gebe no watinge nyana sababu ya agada gonkamma ola wudde mana ola hammike wutu bakiya silami sugedina burelle o ma do fa ba sugedina burelle alla wa khasukhala alla wa khasutu ore alla nyaga subhana alla ganne ragana ndaga suda na wara mawazinu hasanatin yawm alqiyamah kama nyankeda qadi nya khayim men ya da khadi wara khakum bene yakane Allah khalifa fo beagere khalifa khay khadaro ro rensu Allah gana khairi ni komenda ananna burello no kille be gallingo Allah da Allahu ta'ala hajugan tanna bure Allah mpi anne kumu kwa Allah ntero ne bawni Allah fi antanna bure maga annabi alayhi salam adum gongo ndeberi ni kufini dimeni se gumindi se ni ndeberi miskina ni ndi khallum bagandi yogo nyino nga akota di yakese gantida ikungiri anande garakanu fil salli Allahu ta'ala nda nantalla ganne no wenya na silaminda annabi ti Allah di sadaqa laga Sulaim akendi len yugo nyakine annabi Anas nantana ngolli annabi maga Allah komo ke koyni nan togana ke fi kundu ola hammi gumu gebe jarana otuntengo bogo nyane no kula halani kundu nke ennoro anken qalle ke godo filli ondi kofme ola yonki gebe ragana oga tumandini kusara no be gata gunu de lemine ke optalinga lenki nyagali yexem payani yeda batenga ka opération palle gade hajunge financement ngakhan alhamdulillah opération khalsi sugan qawanan finance su finance sali mutida nga iyenya nanonga mais asini ogede godo beni bagandia ode wuyanya ko mbegiya annabi de ko alayhi salatu wassalam ati serebe gana li khiye bugu alla ko meyduna alla na khotam bugan qayduna ade yawm alqiyamah ibe gana alla ko me suturi alla khana suturi duna ade khumbene ibe gana yonki yogo kisi ano kangire yonkin suwa kisi angana nya sababu ya yonki yogo aywa age bono ano kangire yonkin suwa keri soninko keni prevu nya nan togono kitinkini me ola e fosu de berin oranzi mono lini katto yata appel ni manemel lini katto nanti ga ko corona opere daru lele info nyanka lenki leminen pay opération salinga abogu afay khankane ame hejefina alhamdulillah silama gunga khum feti ode tunanti nemani kuroro khanyani kay kharsa qorono kitu kofme ona demandun deberi kumeni gobo nyane nonga walakin
sirebe Allah gana maga gemme nyanda kay Allah dan de made ibe ga tunanti nema kala nin korosina kamma gumbene boni na burenya ni question ganya na fillo min ayna iktasaba wa fima anfaqa andiki takammo andoro kanki ke anoga gumbene ya murunu nantinna ta gundi dukane gumbene anti tumanna gumbene wori alawnya nan pay garde ne khima kan tallum mu nyama amwaluna lidawil miras najma'uha oni kappa me ya khima kan tallum mun nari wutu ma anga bire nangan katike be de berni adeberi baba siro an korenda kudi meni khadi fampa yogo kana ka korem pampa yogo kana sigita an ka korenga ampalle to ano yogo ni dangini atire menda le mangere wori nga fokka pawdu nafila nga sumini kiye nenya na kudo alla ni korenya tangim palle wala kudi meni corona me ko fu o mente meda silamini aywa nawari ndenyani sirey me nawari nde fe bawni khadi nya khay meni yada khagol lenyani walakin video ngede berina khakhir khage bogu an qawa on sage katti khay nanti khagiro golle be de beri alla de wori alla ganne ragana khale wuya nya ko mbugu o suya alhamdulillah onon duwa gada alla ganni sire baganni optalinga ina kubito nya na nonyai o de chamburu nya wutu idanga kilimu ngaye ina kutunya na nonga ili sarano urosa itele wujuni segi sefanga mekeso alhamdulillah na yonkin sahan togoda kubeni watengia segantida alhamdulillah kagere gollu be de beri alla de gollu kura alla ganne ragana leminenga abugo operation salinga 16h ke dimma ayu alhamdulillah nkay medaga me ganyiro no salinga likanga agana nyinjonga ani sunon diniya buru lante fayini ma alhamdulillah asire passé ode alla nyaga alla ganni su bagandini otunto tanani beni ga nonga alhamdulillah allah ta'ala ganno odi sutangana alla ganni saharono otunton sufuninga alla ganno daga hammini jarana duwa jabiye nyani kamme nyanka wakati o fay kamme nyawre kundu kamme nga yankana ode alla nyaga subhana alla ganni daga hammini jarana alla ganne berekerono oda khana burunga allah ta'ala ganne gollu ko sunyana alla khanne ma mpa ba ogana nyi deberni maga nyati gakude anyati gakun kamanya allah ta'ala allah anti sere golle bonondini o maga fosu nyati sere an qibaren telegerini ma kana lillahi yabqa kenya legerini kuna burube ogediray allah ta'ala antine fo walla batenga kagere fo sura allah kilene fo walle saketi annabi de ko alayhi salam inna allah fi awni al-abd ma dama al-abd fi awni akhi allah wukomende mana agana nyi komebega allah komonde mana annabi illa ko irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama khahinne me nyeke kama allah bega kamunga na khinna hay allah ga hinna nda khay kwani na buram po khairin tenga malaika nu fil anduanga suba banin na duwa banin na langandi ko tasilan karasu banin nati allah sir sugi na burello no allampi allah ganne fo walla batte sir so ga raga na gantero no allampi allah ganna na buram bonondi na maga anganne nyana halaki amaga kwani na burello raga sire an qalle nangede kebe waradu kaniyay allah de gollu ngori allah ganni ragana kharsa okitungu nyun tonyani golle menyeme otin tongo bonyani kay meme bugu optalinga fina ornasini be gatugene agebe nyani mais alhamdulillah agoni a opere allah nan nawari sir sugedi na burelle aro sir sugede nganni sire wutu allah gano daga hammini jarana ore allah nyaga titun ka gonga ke kamme wure ogaye sir sugedi santi mubanere wal maghra nganni sire geni sire be na kefe ode allah nyaga subhana allah gano da hammin jarana allah gano da leseme yunguru gindi hammi begi be suwani de allah na gantu allah ya sugala allah ganna su hammin jarana اللهم قد هم المحمومين ونفس كرب المكروبين وقد دينا عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.